бек қуанып яшәгәннәр инде булганына шөкер итеп, буласына өмет итеп. Ир инде балтастасы булгач, кичкә кадәр төнгә кадәр мәләрдә тегендә монда эшләгән, кич кайтып бара күрше авылдан үзенең авылына, куана-куана, җырлый-җырлый, балтасын селкеп-селкеп кайтып бара. Аллага шөкер, бүген дәш булды, иртәгә дәш була дип. Елгада басманы чыгып барганда балтасы суга төшкән дә киткән. Эзли инде балтаны таба алмый, инде яфа шигеп биткән, иңгер-миңгер караңгы төшкән. Кемнән сорасаң да ярдәм итә алмыйлар. Аллаһ Тәгаләгә ялвара башлаган. Аллакаем, хуҗакаем, иң кирәкле коралым балтам иде, гаиләмне туендырам, балаларым, хатыным хакына булса да үзем менә балтамны табырга ярдәм итә. Ялына торса, карый, яр буенда ялтырап алтын балта ята. Аллаһ Тәгалә, шушымы синең балтаң? Кара, юк, бу минеке түгел, бу алтын балта. Алтын балта югалганда көмеш балта килеп чыккан. Шушымы синең балтаң? Yok indi miniki bir zengari zalim durağan. Yüzünü hatırlamıyorsun, başına özüne şiir kakkansı var, şiirtirip koygan yüzünü hatırlamıyorsun miniki deyip söylenip dursa, üzerinin baltası gelip çıkkan. Şuşu mu? Şuşu Allah kayım deyip sur rahmet deyip üzerinin baltasını kıstırganda yanadan kuzgalgan yılga. Allah Teala beni tuktatkanda, tuktali edem gine, men bitini sınap gine, tekşirip gine koradım. Mene altın balta görsettim, miniki tügül dedim, aldaşmadın, gümüşlü görsettin, nefsine birişmedin, miniki tügül deyip ettin. Üzünnikin algaçkına kuanıp, şatlanıp, igine koytu barasın. Şuna göre көңелеңнең чисталыгы, сафлыгы өчен мен сиңа 3 балтаны да бирәм. Рәхәт бай, мул тормышта яша дип 3 балтаны биреп җибәргән. Эй, моның инде шатлык эченә сыймый, өстендә күтәреп, хатын. Иң беренче хатынга күрсәтергә. Кайтып кергән хатынна мактана, инде менә шулай булды, булай булды. Алтын суксалар, алтын кыя, көмеш белән сукса, көмеш кыя. Балтасын чыгарып бәргәннәр изалин тылсын, вообще кирәкми уже. Тик моның белән сугышып утыралар. İşini bayıp etkenler indi. Bu baştan bütün evini hatın kalganlar indi kirek yara. Baştan anda kirek biteriz. Kumgenler indi. Bu hatında indi ki üzerine egin evir almagan. İrgede nersedir kirek deyip bozardan 2 parnas kep kaytkan. Kışka da var. Şapkısında alıştırganlar mıcığının. Общем indi maşina, kvartir, kattej, bunda nerse egin ne yok. Bütün evir 30 yıllar vakit uzgan. Bu haller unutulgan. Яңадан күрше авылга кунакка чакырганнар, әйбәт кенә бәйрәм иткәннән соң хатыны белән кочаклашып кайтып баралар. Тагын шул басмадан чыкканда хатыны суга төшкәндә киткән. Эзли таба алмый, исенә төшә, 30 ел элек балта белән Аллаһ Тәгалә. Аллакаем, хуҗакаем, син мине танысыңмы икән, хәтерлисеңме икән, 30 ел элек балта баткан, хатын төшеп югалды инде, помоги, пожалуйста дип әйтә. Караса яр буенда 20 яшьлек шибәр, матур бер кыз утыра. Шушымы хатыным? Шушы Аллакаем, бик зур рәхмәт дип әйтә. Allah Teala beni tuktatkanda, tuktali edem günüm. Sen bit nefsin özgergen, 30 yıllık bir de bulay demeyen idin. Eyvallah kayım, men senin köngülünden kengligin bilem. Sen hazır 20 yaşligin çıkarasın, anan 40 yaşligin, anan özümlükün, anan işisinde birip şiberesin. İmanın birisi müneminden şitken demeden. Külüp de şayrıp da yaşamasan aytalar, bu dünyanın ne kızığı var. Külgen sayın vitaminler artkaşı ömür uzun oya deyler. Әлі internetten okuganıyım, ғашық болсаң ғымының uzun oya degen. Navirni? Ғашық болсаң sen, David енді sen de ol da sengine, baş kite уже. Mik kırılı bitme dünyası. Eden böyle hava kıvı hisite başlaysın o sengine. Ol da sen de olğuna şekilde. Bütün evir butalana anda, küz mü, kış mı, jay mı, yaz mı? Bari tek bir halatga gina kirasin. Mana şuşu Marazan Kirib şehrindagi Haydar Zimribayev kiyindagi halatga.